kumsang ni som ni le pani July ni som le pakua thole ni jan ania Rainbow Mizo Channel thir tu jong song te chubai kan buk le thau chau ane voin tlai darli Harik Madev Khan Al Jazeera in report anpek danin European Union ta chuan Russia in Ukraine aruna wanga an malakna kalmeka an member ramte tranpuina turle ralthum chikrang krang leina turatana sum tam tak the chua chu rem antita European Commission hian thu chu an siam danin Ukraine ramchunga Russian shipaitan in donarap thak tak mai an thlen tir ta ka wang hian an member ram ta chu hum hal an ngai ta ni antia European Union hian Russia in Ukraine aruna wang hian kan member ram ta hlena hian ralthum chikrang krang leina turle an ram ven himna ta na sum European Union atanga an puk thai turle an man thai turja thi ti san ania US dollar magdadu jangale som pani chu ram pakhatan pek thai ani to donani tin thu chua an siam ane European Commissioner Thierry Breton chuan hasoi danin European Union member ram ta chuan US dollar magdadu jangale som pani manhi an ram inven himna tan an mang thai dona chung chu European ram thrang tan hena tangin lei thei turin thutluk na siam ani toa hengjinga hian ammunition anti puak thai thilam chi chikrang te light and heavy artillery te anti-aircraft le anti-tank defense system te baka armor vehicle chikrang te le teng enge mozat ta chu lei thei turin ruamman ani tin asoi bok hetianga European Union in kan tho hona nget tak ani zia tilan na turle kan member ram te ven him na turatana ma kan lak na chan ber hi chu Russia in Ukraine aruna sipai thachak na manga anram chung mun tam tak chu alu luita ka wangin European Union member ram ta chuan ven himna anma mota hei wang hian man mo thak takin he thil hi ti angai ta ni ati he thil anpa sa hian European Union hian Ukraine ram chunga hian dollar makta doi janga le pasari man chu ralthum chi khrang te an thon lu donani ti an puang hal boka he dan thar hian Ukraine ram chung hi huam velo ma sela western border om hani wangin Ukraine himna hi western ramjong jong tatana himna ani wangin kan member ram angmai in Ukraine chu kan en angai toa Ukraine in ralthum chi khrang te alai theina tur hian US dollar makta duai jangale pasari hi Ukraine nena hian supply hani dona hengmang hian ralthum chi khrang Ukraine chuan alai dona ni antibok western ralthum lom tak mai tele Ukrainian ramdanga tranga lei ralthum chi khrang ta chuan Ukraine ramchung athlen belmek zelawangin Ukraine ramchunga ngei po Ukraine sipai telaka Russian sipai ta chuan harsatna antok lian ta hlea ralthum thatak mai Kiev sipai ten anei ta ka wang hian Russian sipai ta chuan mason lei thailowin ama anram lolak to chin chunga defensive position anla ramjau nairo chu thok tak thai aniri talawa ma se ralha tak atringin Russian sipai ta chuan Ukraine khopui khrang ta chu rocket le missile mangin naswa takin answa samjuita ane voin chanu darthum Harik Madev Khan Al Jazeera in report anpek dan chuan western ram khrang ten ralthum Ukraine nena an supply chu Odessa khopui bulloka da khom ania hengta hian Kiev atheng thrina Kiev atrang hian Ukraine sipai ten an mamona hmuna pianga heng ralthum ta hi an thon chuak thrina ni tin Russian Defense Ministry chuan thu chua an siama hei wang hian Ukraine ramchung Odessa region chunga Ukraine sipai ten ralthum an da khom na hmun ammunition depot chu Russian sipai ta chuan an noi chhevek ani tin Russian Defense Ministry hian thu chua an siama Al Jazeera hian report anpek danin Russian Defense Ministry in he thu chua an siama hian ralthum anda khom na hmun depo engjat nge anti chiat tile heng ammunition depo anti chiat nia an soya te hian engral thum tenge anda khom ti chu engma ponjar an nei lowa Russia in western ram khrang ten Ukraine tran puina turatana ralthum anthon lu anti chiat sak nia an soi hi Al Jazeera chuan choble chilin kanfin fia mai thailawani antia hetianga Russian Defense Ministry in ralthum chi khrang Ukrainian ada khomna hmun Odessa region chunga mi chu engimazat anbom chiania an Israelain Ukrainian official ta chuan voina vek khan thu chua an siamjui ve ngala
Odessa region chunga Dutch ne thingtlang khuwa Russian sipai ta chuan missile mangin beipui anron thlaka thole ni jing tukin jingkar ma taka khan Russian sipai ta hian missile engemozat Dutch ne thingtlang khuwa hian anron kabluta civil mi pali in liamna takmai antura bompuana huna pianga hian kangmei hachwa zui zela wangin Ukraine firefighter ta chu an thokrim hlea building chimram room le alhua lokara hian nunna chan engjat nge omti le liam tur hi engjat chiang nge omti chu diktakin tuna chuan soimai thai aniri lawa Dutch ne thingtlang khuwa Russian supaitan missile manga anron baya hian ralthom da khomna mun engma aom lawa Ukraine supaitan mun puyatana annei po anilawa Ukraine supaita hian station annei lo shrim boka hei wang hian civil mi te chenna mun le biak in te anron bom chia heng biak in te hi Ukraine mi puiten tom himna ta na an man le Russian supaitan biak in em chu an khoidu anrin lo wangin Dutch ne thingtlang khuwa hian mi puite chu biak in chunga hian an pung khoma mase biak in hi bom darvek ani wangin biak in chunga om mi puite hian engtiang chein nge an tur ti hi tun theng chuan hriat mai thai alani rilawa Russian sipaita hian Dutch ne thingtlang khuwa hian civil mi te omna mun tam tak chu bitumin tarketa anron naya heng jongjong laka an mai phina turle khovel laka thiam an channa turin Ukraine sipaitan ralthuam an ta khomna mun chu an bom angin anin soya mase video footage jongjong atanga halan danin heng muna hian ralthuam omlawa an rocket puak bak hi ralthuam puak dang engma omlawa ni tin an soibok BBC war analyst in asaidan chuan Dutch ne thingtlang khuwa hian Russian sipaita hian ammunition depot hi bom chatak tak ni sela chuan an rocket apuan hu loka hian bom puak thomna tak tak maile puak thai thil chi rang puak ri ta chu hriat zui tur aom tur ania mase Russian sipaitan rocket an kalu hian an rocket puak bak hi an huwa thil puak dang engma athleng lawa satellite thala katranga halan dan poin Russian sipaita hian civil mi ta chenna mun hi an tarketa Dutch ne thingtlang khuwa hian chiatna rap thak tak an thantira eng ang chein nge chiat na hi an to tiro chu voina hian hriat man anilo mai thaya achan chu Dutch ne thingtlang khuwa hi Russian sipaita hian tukin jinga an baya trangkhan voin tlailam thleng hian rocket chi rang le missile engemozat mangin bei alani renga hei hian ammunition depot chau antarkat lawa Dutch ne thingtlang khopum pui hi noidar vek Russia chuan atumani tin asoibok hetianga khopui rang te Russian sipaitan rocket le missile manga anbaina hian Russian sipaita le Ukraine sipaita hi inma chonin anin beilem lawa ralha tak tak atangin Russian sipaita chuan heng khopui rang te hi anron kap mai chau ania mase chenarap thak tak tak athenga Jordan Times in han report dan chuan Russian Federation in Ukraine ram chunga operation akalpui mek dan chu ramle ram in runarap thak tak mai ania tuna hian Ukraine ram chunga chuan an mangai tele an du tak ta chu chanin in mangai ton tak tak telaka in thenna han thentira chungkolhim takkara chungkua kedarna han thentir boka mase chung an mangai nunna chanta ta chu William Thailowin an mani nunna ven himna turle hum himna turin muntanga thiar chua an ngai thrin sia an mangai ta William an nilai po hi Ukraine mi puita hian an thirliam thailo wangin Ukraine tan chuan tornarap thak tak ani tin han report bok Russia in February tha Ukraine arun tan tiratang khan voin hi aniza somli le parukna ani toa Ukraine ramchung Eastern Donbas regiona Russian sipaitale Kiev sipaita chuan in baina nasa takmai chu tuntheng hian anla kalpui chunjam zela Eastern Donbas region le achevel hi sipaile sipaite anin noina satberna mun ania mase khopui rang Russian sipaiten an baina ero hi chuan sipaile sipai in baina nilovin Russian sipaita hian khopui chunga Ukraine sipaita tana mun poimo nia an hriat te chu an tarketa an mangzel mai ni in a hriat ani tin Ukraine from chuan report an pebok ane Al Jazeera in voin chanhudan ni vela report an pek dan chuan Ukraine ram chunga indona mun zau ber chu Eastern Donbas region hi ania Russian sipaita chuan Luhansk region pumpui chu
an control na hnuaia an da thei towa masre tuna an bei mek chu Donetsk region hi ania Donetsk region a hian Russian sipai te hian ma an son hlei theilowa hei wang hian Russia chuan ralrel dan thlakin advance force te Adivka khopui la turin atirluta Adivka khopui hi Donetsk khopui atanga chimlam panga om ania masre Russian sipai te chuan hlotlin na an mu theilowa nireilo te kalta khan Ukraine sipai te chuan heng advance force ho jongjong te hi Adivka chevel le helai area jongjong atang hian annor kirta vekani tin an report bok hetilai hian Dnipropetrovsk regional governor chuan Voin Khan thuchua siamin Nizan Zankhua Khan Dnipropetrovsk region chunga district pani Nikopol district le Athenom loka Kryvyi district chu Russian sipai te hian bom mangin nasatakin andon baya zan hadam thak lo tak mai le bom puak ri hriat tur om rangkara mipui ta chu Zankhua in thabar takin anoma Dnipropetrovsk regional governor Valentin Resnichenko hian asaidan chuan Russian sipai te hian Nikopol district chunga ringot hian Nizana Khan rocket somle chuang zat mai andon kabluta heng rocket te hian Ukraine mipui te ta na poimo tak mai industrial center pani chu aron noi cheveka rocket puak laom tak mai wang hian kang mai na sa tak mai achuak bokane atia hei mai ba ka hian Nikopol district chunga hian private in engemozat chu Russian sipai te hian an bom cheboka Nikopol khopui chunga electric power supply na mun line jongjong ta chu Russian sipai te hian rocket mang hian anron ti chevekani atia hei hi civil mi te targeta ral thuam manga sipai ten an beina ni tin asaibok Nikopol district chung Russian sipai ten missile manga an sai chem na hian civil mi liam tur engemozat anoma nunna chane ro chu anom lo ni in report ania regional governor Resnichenko hian asoi zeldan chuan Kryvyi district chunga Zelenodol community te an chen na mun chu Russian sipai te hian bom mangin an ka boka helai mun hi Zelenodol namte an chen khom na bi ania Russian sipai te hian huat na an nei na chantur kan khrelowa masre Russian sipai te hian bom mangin na sa tak main anron suwa sama masre helai muna hian Anthenom district te Russian sipai ten na sa taka an ka to wangin khopui chunga tangin mitam tak ta chu an tan chuaka hei wang hian Zelenodol community te an chen khom na mun Kryvyi district chunga mi hi Russian sipai ten an baina hian liam tuar le nunna chan anom lawani tin report anibok voin chun darsom pakhat vela khan Adivka khopui baina chungchanga Ukraine official ta chuan thuchua an siama Adivka khopui le ache vel hi Russian sipai ta chuan latoa insoin mipui teril ru ti phok lekna turin thudik lo tam tak an thedara Russian sipai ta chuan Donetsk satranga Konstantinivka te Kramatorsk khopui le Sloviansk khopui poimo tak tak mai ki cities ta hi intlo po theilovin tuna hian andang betvek towa Russian sipai ta chuan anop na hnuaia anda to ni tin an puanga mase hei hi Adivka tanga dot thu Russian sipai ten an puan zar ania Ukraine sipai ta control na hnuaia heng mun jongjong ta hi tun theng hian ala om rangani tin thuchua an siama hei ba ka hian Adivka khopui atanga Konstantinivka kongpui poimo tak mai in kalpona chu Russian sipai ta chuan an control na hnuaia anda to angin an soi boka masre hei hi thudik lo ania heng mun jongjong ta hi Ukraine sipai ta control na hnuaia omin Adivka khopui atanga Konstantinivka khopui in kalpona kongpui hi zalen takin in kalpona ta na man thai alani rangani tin Adivka khopuya Ukrainian military administration adana muna anho tuluber Vitali Barbas chuan Ukraine television kaltlangin thucha hi asoyani ning muzat kalta khan Adivka khopuite Konstantinivka khopuite hi Russian sipai ta chuan ronbain natakin anron nora mase khati lai khan Ukraine sipai ta chu inral ring taka omsa ani wangle Russian sipai te norle tur hian Roman na thatak nei sa ani wangin Ukraine sipai ta hian lataka annor kira Russian sipai ta hi tunthleng hian norbe anlani rengani atibok hetilai hian Russian mi highest ranking women tennis player tia ansoi Russian meichia ta jinga tennis player tennis khel thin ta jinga thleng sangber
highest rank luamek tu Daria Kasatkina chuan training anei na mun Spain atangin voin khan thucha asoya he thucha hi video record manga soi ania he interview chungchang hi media frang ten report an pek dan hi ainang tlang pui hloma Russia highest ranked women tennis player Daria Kasatnika hian Ukraine ramchunga Russia in Indona kalpui mek chu topsan to turle dutok to turin hangena Kasatnika hian Indona chu khovel topna turatan chau ania he Indona rap thakle tribayom takmai Ukraine ramchunga thengmek hi ayan tirna kan soidon chuan zanlama thakrang laom takmai ronin lar thinang ania Kremlin hian Ukraine ramchunga Indona akalpui mek hi khongai taka topsan to turin kangena mipuita torna rap thak tak mai thlengmek hi manlaya Indona rap thak tak thengai po khan anasa to joka Ukraine ramchunga generation thar chuan thar loam le turta tan hian tuntruma an chetna rap thak tak ton hi an phurit lian tak ani to dona hei hi du tok ahun toa Moscow chu in nuk niamin Ukraine laka hian Indona akalpui mek hi topsan to turin kadu tak zatani ati media ten he interview chungchang an comment joina chuan tuna hian Russian tennis player lar takmai Daria Kasatnika hi Spain na training na in aumeka Kremlin chuan Ukraine ramchunga Indona kalmek hi war ti in an soi ngai lowa special military operation ti in tunthleng hian alasoya an media zongjong te point Indona war ti a soi hi rem anti saklawa hetianga soi tu ta chu rem na an pezela hei wang hian Russian media tam tak ta chu an permit anti top sak to boka TV channel thren khat te po ti top sak ani to boka Russian state TV kaltlanga news an puanlaya Indona chu top san adu thu ronlan tira protest ron nei tu nula po kha man ani to thu an soi boka hetiang hi Russia ramchunga thil thlendan ani wangin Russian tennis player Daria Kasatnika hi he interview anei na Ukraine ramchunga Indona war tia asoi deuh veka wang hian Moscow hian engtika ma a hole tolo mai thaya alo bera tun nai kum engemozat chungchu Russia ramchunga hian akirle to in anring lo ane Russia hian Ukraine ramchunga Indona cho chona hi special military operation tia soilawa war tia soitu tenhena hian hremna le fine tur engemozat asiam saka tan ina antan hun chung tur thlengin ruamanna asiama dan khautak noya hei hi lekko ane wangin Russian media tam tak point thudik tak buangza lawin thudik tak rula Russia chuan Indona akalpui lawa special military operation Ukraine ramchunga hian aneya he military operation anai chan hi Ukraine ramchunga mipui Russian sepaitan anti duda thin Donbass region chunga Luhansk province le Donetsk province cheng mipui ta chu chanhim tur le anthawang hautura lu tan ni ti in an report thin ane Russian tennis player Kasatnika hi video athucha asoilai hian alung chelea Ukraine ramchunga tornarap thak tak ta chu soichuakin amit tui atla hetianga Indona hmuna mipuita tornarap thak hi khovela hian athleng jan lawa Ukraine mipuita tan chuan he Indona hi zanlama mangchia le thakrang ramhuai bolhlo hlom tak te ronin lar thinang main arap thaka inremna theina turin Indona hi tu main an thangai lawa Indona hi chu khovel topna tur chau ane ati hebaka hian Russian tennis player Kasatkina hian interview anei lai hian amit tuitlain atrapa hei hi engwange tin mipuita hnena azot leta kamit tuitlak na chan le katra na chan chu kamhangai te anom na mun le ram kamhangai mai Russia hian engtika ma kalokir le thaito lo mai thayani ati ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sei thaite nile phot sela rainbow mizo chanela hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia